Točno u minutu počinje Prizma. Današnja emisija donosi. Splitski Makedonci organizirali humanitarnu akciju. Malo se zna o tome kako članovi manjinskih udruga organiziraju pomoć članovima svoje zajednice. Na dan ustanka naroda Makedonije protiv fašizma, članovi Makedonskog kulturnog centra iz Splita odlučili su posjetiti svoju dugogodišnju nepokretnu i teško bolesnu članicu. Tom su je prigodom uručili mnogobrojne darove, te zajedno s njom proslavili ovaj za Makedonce veliki praznik. U Rudinama iznad Kaštela, daleko od grada, daleko od ljudi, članovi Makedonskog kulturnog centra došli su u posjet svojoj članici. Puni darova i dobre volje, razveselili su teško bolesnu gospođu Stanku, koja ovdje živi u skromnim uvjetima. Ovaj je posjet izmamio veliki osmijeh na lice. Pa to mi je tako veselje. Kad bi svi znali koliko se radujem ja kad mi dođu moji, onda bi dolazili svaki toliko po neko. Umjesto tradicionalnih proslava praznika, članovi Makedonskog centra odlučili su se za jednu humaniju akciju. Na toj način, mjesto da gi potrošime tije sredstva za nekakva proslava, smatrame da ovo je neminovno potrebno da na našite članovi koji bi bile mnogo aktivni, a svega se nabavljati po jednoj teškoj situaciji, da se posvetime na ovoj način. Gospođa živi sama sa sinom koji ima poteškoće u razvoju. Njima, osim članova centra, redovito pomaže i gospođa Marija, koja za ovu prigodu nije mogla biti tu. Ona je glavnija. Žena koja svaki dan dolazi i uredi je, i skuha im, i sredin ovdje sve i brine se o njima. Ona je punomoćna i ona je mama mojoj sestri. Marija je mama Brankutu i mojoj sestri. Gospodin Grujevski, koji se bavi alternativnom medicinom, te često posjećuje i pomaže gospođi Stanki, odlučio je pomoći i ovaj put. Ovo se ubrzava motoneuroni da bi što prije stigli do živca, da bi mogli što prije da izazovu brži protok energije. Kako se osjećate nakon terapije? Pa dobro, lakše mi. Lakše se okrenem, lakše mi je, po svemu mi je lakše. Nakon terapije i gospođa se Stanka pridružila prijateljima u slavlju Dana ustanka naroda Makedonije. Ajde na Stanka da je požela mi dobro zdravlje i dug život. Ja sam rukovoditelj na odboru i odime se kade što treba, komu je potrebno, ne samo na Makedonci, tuku i na drugi. Koliko možeme, pomagame. Članovi Makedonskog kulturnog centra i ovaj put su pokazali da su spremni pomoći svojim članovima u nevolji. Iako živi na osami, daleko od ljudi, dobrim je ljudima ipak ostala blizu srca.